Kua hōrangi whāwhā tū te rongo mō ngā mahi haka a māpū I Tāmaki Makaurau ki ngā tōpito e whā o te motu. Aha kua huri kihea kei te whārangi pukamata a tēnā ngā whakaahua o te haka a māpū nei. Tai atu rā hoki ki te ratonga whitiahua o YouTube. Kei runga paua ka whakaata. Kei runga I te upurangi. I ngā rā tata nei kua ki te whānuitia ngā mahi a tēnei māpū ki ngā muka katoa o Tāmaki Makaurau. Ko te nuinga o ngā kōrero, he papai, he whakarangatira hoki I ngā tama. With the hype of the Rugby World Cup coming up, we just thought we want to pump up the New Zealand and let things pumping. Kei te miharo tēnei pū ki ngā haka, ki tā rātou tū. Tū meki I te mea, te matara o tō rātou tū. Me te rongohanga I te hi te wehi. Ko te hiahia o te iwi, kia waiata titi waiata āringa, kia mahi rānei I titi poi. Koe te mate o ngai tātai nā, e tīmata paku no, ka pahu mai nā I auatanga, ka ie kia whānui haere. A mea tahi koe te hi koe. Ko te whakaaro anō kia kaua noiho e waiho ki te whakataitai upu whutu pōro, engari kia hau atu te rongo e pāna ki te haka, ki te ao whānui. Anzac Pikia, Te Karere.